Siphinde futhi sibingelele kumkhanya kude kusayimina uZulu umntaka Mageba. Ngiyacela bafowethu subscribe, ni like, ni follow. Sendele nabangani bakho, basendele abangani babo. Please, bless you. Hey bafowethu ngifisa sibheke nansi into. Angiqala futhi enye izinto engangiqala ukuyibona. Angiqala ukuyibona le nto ebhlungu kanje ya. Because ibhlungu uma isiyenzeka kumuntu engasathola usizo mhlawumbe belithola esemnyango weda into ungene ejele eyazi noma ungene ejele into engayazi. There is this guy omunye umfowethu esasinaye lapha ngaphakathi ejele wangena ejele beneyigubhu zakhe wangena ejele ethwele, I can say that. Kwase bakhona izimo ke ezimngenisa ngaphakathi agcine sejele eseshaya life sentence. Hey, that thing ibhlungu bafowethu. Into engangiyibona lapha ya. Ngoba waqale nje umuntu exoxana nje kakhulu ngoba umpete engangilala wona phansi wayelala empeteni ophansi nayo seduze kowami. So ngibona kanjalo ngiyathandaza ke nami ngifundele iBhayibheli bese eqala exoxa yena mthe imntakaZulu nginenkinga ngilala ebusuku ngiswenilele mina ngiswengalele. Hawu yini phela mina njalo ngo 1 2 3 kusuke kwesikhathi sami sokuthi ngikovuze ngiphakele into zami. Hayo bese naye soxoxa into kahle ngeexercise because mase kwesikhathi exercise la kwazi ukuxoxa kahle nomuntu khona. Siphuma sithatha amabhakede ngoba la zekhe izitulo ejele hlala emabhakedeni. Siphuma sihambe sohlala phandle bese ngixoxela ukuthi hayi ngihamba ngawuthatha lento ngithi ayinabungozi. Mangithatha lento kanti ngizogcina sengiboshiwe sengila ejele shaw life sentence. Njengamanje njalo ngo 12 1 2 3 so kufanele ngivuke ngiyophakela and lento uma ngingasayiphakela kuze kuphela u5 days ingangibulala nokungibulala noma iqala ibulala izingane zami. Iqala ibulala yonke into yami enginayo. Igcina ibulala izingane zami, igcina ibulala kwamina ngendlela engisafarisha ngayo manje. Ngibuzo nje ubhlungu bongena ejele uthwele ukuthi kwaze kwabhlungu lento angene kuyena lo mjini. 1 fanele maye akalala ebusuku akhala ngokuthi akalala ekseni uthi ngivuka inyawo uvukela ubuye inyawo zami zinjani manje ngiyibona ngempela sivuvukela inyawo zakhe. Wathi ngigida ubusuku bonke kodwa ngeke ungibone ukuthi ngigidini. Kade ngigida ubusuku bonke sengigidisa lezi sengilala sengenza umthetho wazo ke manje sengishaya umthetho phela zilambile ziyangidansisa zenza umthetho wazo. And njalo uma ngilala fanele ngiqale izizoyithokozisa ngami ngoba nje ngisayiphakile. Fanele ngiqale izizoyithokozisa ngami ithokozise ngami bese ngiyakwazi ukulala ngisenkingeni. Bese ngiqala ke ngimbuza ngithi mina ayeke awungichazela akekho mhlawumbe umuntu ongaphandle ongahambe wayiphakela athi no umuntu ofanele ayiphakele imina ngoba imina owagcatshwa kwabo imina okwazi ukuyibona imina okwazi ukuxoxa nazo. Omunye umuntu ngakwazi ukuyibona noma afika abeke le nto engithi akabe ngekwazi ngoba fanele agcatshwe naye kuze azikudla ukudla komuntu ongenayo lento egcatshiwe yafakwa kuyena egazini. Phela yenza yena la baba wayesavele ichamele nje. Angqono vele into nihleli nje usayichamela. Noma ethe sahleli kanjalo umuzi usekhuluma yedwa esephendula uthi khona lento ayiphendulayo akaphenduli wena uphendula khona lento ayiphendulayo. Yabo nje sihleli ngelinye ilanga naye sathi saxoxa nje kanjalo wathi hayi ngizokunaka. Yabo ngabona ukuthi akaphenduli mina umbuza ngibuzile kwangafanele ayikho into ayinza ukuthi aphendule ngokuthi hayi ngizokunaka. Washo wathi lezi zinto zila kumina zila zifuna attention yami yonke and zilambile manje zifuna ukudla manje and manje kwashona ilanga noma ku 2 days ngakuphakela ukudla kwazo ziyaqala yonke into yami. Wayena business enama truck eneyimoto enomuzi zizoqala into zami zife one by one. Nangempela futhi wathetha phone eminyango wazothi ukhona umuzi wakho omkhulu ade wakhile kuvele washa. Pain
yokungena ejele u12 uvele washa nje wavela nomlilo washa wangqonqa yonke into ayiphakathi wangayicabanga wabuya futhi wazongixoxela wathi ayizothi sesekunjalo seyiqalile ziyakhala ngithi mina yini manje uthi hayi mfowethu umuzi lo ade kutshengisa wona ngoba ngitshengisa usuvele washa wangqonqa waphela ngithabaza azongitshengisa futhi izithombe so ke engizama ukuchaza ukuthi ayikho ipain ebhlungu eyangizwisa njengaleyana enye izinto ezangizwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu ngoba naye wayethatha lento njengoba sisho nje sithi ayinabungozi wayengazi ukuthi uma ethatha le nto izomjikela kusasa uzoba sesimeni esifana nejele engabe sakwazi ukusurvive ngendlela ede survive ngayo before wangena ejele engayitsheli noma wathatha lento engayitsheli uyokuba abesejele ngoba ethi ufuna impilo engcono yena nomndeni wakhe baphile kahle yena nomndeni wakhe yabhlungu waqala ke manje ngoba nje kuphela futhi isikhathi esithi kusho lo muzi wakhe wathi hayi afuthi wazwasha hayi sengirelaxile nje yonke into okwenzeka yokwenzeka yabo waqala wagula wanjetha akazizwa kahle usifuba siyashisa bamthatha bamusa esibhedlela wa-admithwa as much as ngenqamba manga ngoba wabuya ukuthi mhlawumbe washona ngoba ngize ngaphuma I'm not sure manje kwenzakalani ngaye but ngize ngaphuma ebengakashoni but engasaphele esibhedlela kancancane usebuyela esibhedlela and odokotela bengayiboni into emphethe ngoba nenyawo zayivuvukele babethi mabemkhipha amanzi benza yonke into bengaboni ukuthi zikhozwa yini yonke into enzakalayo ngoba lezi zinto lezi zifuna lento eziyifunayo zifuna ukuphakelwa because into ebhlungu kuyena kwakuthi nje ziyamudla njalo ziyafika sizomudla njalo ngosuku ziyafika sizomudla wayele kuma pains egula uthi zulento ayingidla ngilele esibhedlela ngifaka idrip zifike sizongidla futhi asikazi ngizambuza ukuthi mina imali manje ngazi ngiyibuza nami ukuthi manje masizokudla fanele ulale kanjani wathi hayi noma twangilele ngibheke phezulu uzofika ingenele yona ngizozwa nje umuntu ikhonto engena iyaphuma ngithi yo so very painful bafowethu ukubona umuntu ethwele sejele ngithi mina manje phela animozochatha phela uyalokhuzana athi no adingi uzulu yabona njengoba ngihleka nje ebhaketeni ngingathi ngihleli nawe nje mina umsebenzi uyasha ngizobona ngoba sengisukuma nasengimanzi ngoba ngesikhathi ithunda lento iyangithela ngibe manzi ngithi yo mfowethu so very painful anjalo nje ziyafika ngo12 ziyangidla njengoba ngangithathe oku2 zofika ngidlule lokho kodwa maqeda lokho kodwa sengizodlula lokho okunye ngithi mina yo manje sengiyabuza ke mina oyibuzelayo kuthatha isikhathi esingakanani wathi kodwa nje ngawuthatha u30 minutes kusenza u1 run ukuthatha u30 minutes into uyabekezela awalonke so ke nje engizama ukuchaza bafethu ukuthi it's very painful bakhona abantu lapha ngaphakathi kwangena yedwa ukuthi phela ngabachazi bonke abantu kodwa kwangena yedwa umuntu nje owayethwele baningi abantu belapha ngaphakathi abathwele baningi futhi abantu abalapha ngaphakathi othothi bazinyanga abanye bayizangoma abanye bayayibona izinto abanye uyabo kuningi okwenzakalayo omunye umuntu ugcina ukuthi uyahlanya ngekhanda ngenxa ukuthi kunezinto eziningi esuke zenzeka kodwa la mfethu wayehlukumezekile ngalendlela eyisimanga ukuba lapha ngaphakathi ethwele so into yakhe ayimcindezela lento ayeyithathile ayisimcindezela yayingamniki ukuthula yayingamphefumulisi nje ngoba ngendlela okwenza ngakhona njengoba ngisho nje ancane sithi sihleli naye futhi kunezinto ayengazidli yabo nje wayengayidli inyama yenkomo wayengawudla ufish wayengayidli ingulube iklabishi wayengalidli wayedla inyama yenkukhu adla uphuthu isinkwe engasidli adla inyama yenkukhu adle lokhuzana adla uphuthu athi yabo nje into eyinkinga njengamanje uma le nyama yenkukhu izobiliswa ebhodweni elibilisa inkomo enejele phela kuphela ngamabhodo awodwa ahlukani ngizoba nenkinga futhi at the same time njalo nje hleze nenkinga wagcina sequbuka semile izinto engathi zizilona eyinwaya njalo edlento ayifuni ukuthi la athi mina bese ngithenga amabhodo wami eceleni ekhaya lokubilisa ukuthi lokwenza ukuthi lele ngibilisa ngayo inkukhu nje lalingenze enye lalenze inkukhu kuphela akagezi futhi noma ngabe yisiphi isikhathi unesikhathi ageza ngaso njalo ngo4 ekseni mayiqeda lento ukuthi zimudle lezinto uyafanele hambe eshaweni ayogeza so very painful ngendlela ukuthi engaphakathi ejele
wayekwazi ukubona ukuthi sekuzokwenzeka ukuthi zimtshele lezi zinto ukuthi hayi manje sokwenza ukuthi manje ngoba silambile soyifida ngokwenza ukuthi fike futhi ngoba uthi ngesikhathi ibulala leyo nto le zona ngokwazi usuke sejabula seziba right ngoba so zine anger towards him ukuthi ezimenzele into ezingaka kodwa kwenzeke lutho. Asixoxe isitori sakhe sibhlunga le ndlela lesi. Waqala wagula njengoba ngisho waqala wagula alale esibhedlela aphume angene esibhedlela aphume umzimba wavuvukala washintsha emzimbeni kwashintsha isikhumba sakhe emzimbeni sami sagqunqa isikhumba sakhe vele wayengekho mpofu wayengekho mnyama kodwa nje wayedark washintsha safinyama isikhumba ngenxa ukuthi ungene kuphi ejele e12. So very painful ukubona umuntu elapha engene naleso simo leso. So ke ngamanye amazwi izinto lezi ofanele siqaphele ukuthi uma kwenzeka angisho ukuthi uthwele ngoba ngeke ubuke umuntu let's say unezinto zakho oyiphethe onazo ubuke umuntu ezodelela emndeni wakho ngoba mayihlumeza umndeni wakho obviously uzodefend umndeni wakho kugcina mhlawumbe sekuwena osephutheni kodwa besinabo abantu alapha ngaphakathi ejele ebesihlezi nabo njengoba ngisho ukuthi abayade bezangoma abayade bezinyanga abanye bajoyina izinto zamaluminati abanye bajoyina sithi satanism ngoba abantu abalala abanye abantu ebusuku behayiza bekhala bekewula kwenziwa nje kanje abanye bakhafulwa ngaphandle ziningi izinto esizenzeka abantu abasuke beyisebenzisa besemnyango bekuyi freedom ukuthi okay uma kwenza kanje ngiyakwazi ukusheshe ngiyothola usizo kodwa mawusulapha ngaphakathi bese kuba nzima ukuthi ungathola usizo ngokusheshsha ngoba one akekho umuntu ofika ejele kwakhona inyanga ezokulapha ayingeni inyanga kuthiwa ngene udokotela ifuna khona udokotela wasejele ngeke ukuthi ngoba mina kade ngisebenzisa udokotela kwi private so mase ngisejele ngizofuna udokotela wami kwi private cha uzosetshenziswa udokotela wasejele o recommendwe yijele. So ayikho ke inyanga ezovuma ukuthi ayingene ejele izokulapha ngaphakathi ejele nomathi umndeni wakho uthi hayi lona siyazi inkosi yami wathatha lento manje sicela ukuthi afike inyanga izomsebenza kanjani cha even noma ugula ngekhanda iyazona imithi ofuna uyisebenzisa ayingeni leyo nto ejele abayisebenzisi. So ke izinto lezo oyibonayo nezenzakalayo engale sihleli nabafowethu uza umuntu ekuma pains uza umuntu ekhala ehayiza ebona lezi zinto nina ningayibona akuthethi nakho ukugijima la anikuboni nina nihlalele kumnandi yena uyayibona izinto ubona izinto la ubona izithunzi lezi zakhe lezi zinto lezi aniboni lutho nina nazi lutho izinto ezenzakalayo ngesikhathini ke silapha ngaphakathi and yabo nje ngisekuyona lento yokuthwala bese uyongena ejele kufana nalabantu abenza imlingo ama magic hey yabo ziningi imkhuba enzeka lapha ejele mningi imkhuba eyenzeka ejele khona nje umfana behlala naye endlini enza yona imlingo enza ama magic lawo wake wathatha iphepha walifolda phambi kwethu kanje sibuka waligoqa iphepha lemhlophe leli exercise waligoqa waselifonqoza nje kanje ngesandla malifonqoza ngesandla mayethe lapho masele sekuzinalidi ayi athula ngathi yabona ke la akukho ukuphepha abancane mhlawumbe nganginenyanga ngifikile ngibona lo mfana ngathi naye akukho ukuphepha la kose kuba khona umunye ngisabisa dayilona ke ukwazi ukudla ngomuntu ehleli phansi nje akudle nje ngomuntu eyihlalele le ungaboni uzokuza umuntu okudlayo nje hayi ngathiwa naye akahambe lola endlini noma kuhamba mina then wafika isikhathi la khona enza into engaze ngoba wathatha wona futhi lezi naleti waphindwa wayithatha wayifaka emlomeni one by one cancaza u10 wayigwinya wakhamisa wathi ha wathi akukholutho wathatha isandla futhi engasifakile futhi ukuthi mhlawumbe usifake ebhlukweni nase anecha ngaphandle nje wayidonsa kwabuya sekuyiphepha futhi elideke manje ningasalingana le exercise miningi imkhuba ekhona ejele miningi imkhuba yabo mathiwa isihogo sifana nejele ngingavuma ngendlela izinto ezenzeka ngakhona ejele ngendlela izinto eziyona ejele ngambuza ngelilanga ngabe ngoba uyakwazi ukwenza lemlingo yakho
awuvula leminyango yala ejele siphume sihambe sonke la vula eminyango la uzivulele sonke la eminyango namagate kuvuleka and to found out ukuthi ke wayengakwazi ukwenza lokho but lezi zinto ezincane ayikwazi ukuzenza imali mawuphethe imali wabe ku100 rand phansi awukwazi ukuhlikihla 100 rand aphuma 100 rand sebebabili and tota awukho osukwazi ukuklanisa ukuthi original noma ifake tota yonke iyasebenza iba right so nje enqondo ukusho ukuthi zonke lezo zinto lezo ngoba naye wawubona khona lento emlimazayo ngoba wayezasho ethi yabo nje manje angisakwazi ukuya entabeni ngiyokwazi ukuthi ngehlise lamandla ami ngiwacontrol kahle wawusubona ingqondo yakhe iba nokulimala phakathi ngoba ungene lezi zinto ezenza lemlinge abayenza la ngaphandle uma sefika lapha ngaphakathi tothi iyaqhubeka lento whether zilwane whatsoever I don't know iyaqhubeka lento esuke ifuna ukuthi ngiqhubeka ngenza lento aduyenza ngiqhubeke futhi asiqhubeke siyenze and ayisenzeki phela ngoba manje indlela ebenza ngayo njengoba ngeke ngasho nangalesikhathi ngikhuluma ngokuthwala ukuthi indlela ebenza ngayo esemnyango ayisafani nendlela enza ngayo esesejele ngibalile ngathi ejele zikhona inyanga zikhona izangoma ziyabahlolela abantu Toto futhi uzokhuluma impela into oyaziyo nje umunye akutshele nje ukuthi wena Zulu uzalwa uMasibanibani unengane ezingaka kunje lecala lakho lenzeka noma lenzekanga kwenzeka kanje bakhona bahleli nabo lapha ngaphakathi ejele and abasizakali abanye futhi ukuthi babasiza abanye amtshela umuntu hayi yenze appeal into yakhe izolunga benza kanjena ibhala incwadi reduction of sentence kuzolunga ziningi izinto ezisuke ezenzeka but leyo mlingo naleyo kuthwala ngayi weakness ngoba abantu bengihlala nabo endlini ngayibona angizwa ngomuntu engixoxele ethi hayi ngake ngaba sejele ngafika la khona kuthwalwa khona ngaba sejele ngafika la khona kwenziwa khona imlingo into engiyibonile imlingo yenzeka phambi kwami into engiyibonile into nje ayenza la khona engabona khona futhi wadla imali ngaleyo nto ba ungangibuza imali ngena kanjani ejele yazi umuntu bayabuza kuma comment imali ithola kanjani ejele ayikho into engenzeki I can say that because niyazi ejele kuba khona amafoni thina suke sihlalele ngaphakathi kodwa ubona ifoni sikhona ejele kuthi kanjani ke soyibona ngelilanga but konke akayenza lo mfana sihleli nje phandle wathi ngifuna uhambe ngifike ngithinte lo yajele kukhona nje nje wesifazane wathi uhamba ngifike ngithinte lo yajele nje ngimqhawule ngifuna iphenti lakhe ngizodla ngalo la eziboshweni ngoba lele selikhona manje sebagcina belintshontshila lisekho waba nje fombele la umama njani wamqhawula wathi besamqhawula nje kwasho omunye ujele wesilisa wathi ngomqhawulo unamadimona nzima loyo wabuya zoyihlalela phansi eduze kwami wathi hayi nanti Zulu ngithi nanti ini hayi hayi zolibona liyeza athithi izandla nje ngithi neyo ayikho lonto leyo athi ngitholela indwangu la ethi baba ngilifuni mina amemezo omunye athola indwangu ayisika ngesikero ayisika ngesikero libe nje kahle bese ithatha le ndwangu ayihlikihla ezandleni zakhe athatha iculisa emanzini manje kwaphuma ijistrini emnyama athi buka alifakile iphet buka kumanzi manje ayinami yabona nje ongibukisa amanyala suka la bayirenta iphenti la rentwa ejele la rentelwa iphenti la rentelwa ejele 50 rand usuku lihleli kuwena muzothatha ama-hour la rentelwa iphenti ejele wathi bonje le njoba linje umuntu oqala uzorenta fanele libe 200 rand ngoba linale into encane emanzanyana la kulona lifanele libe 200 rand babangisana ngala abantu belifuna iphenti and waxoshwa ukuthi angaphinda sonto eduze komama ngathola isimanga lo mama sekusobala wathi khona uzokwazi ongiqhawula la lento ayenzile wrong kwakhulunywa futhi wabizwa ohlaliswe emakhulu ukuthi almost 21 days just because ugumula ujele ipheni and sebeyamtshela labanye ukuthi hayi umkhuba wakhe vele futhi ungavuma akuthinte aqhawule ngesandla ungavuma akuthinte wayengazi wamgumula ilokhuzana ejistrini ngiyazi umuzwe hayi uqamba mangizolo lo mfana usakhona namanje ejele ngeke ngezwe nje recently kodwa usasekhona ejele so engizama ukuchaza ukuthi it's very painful ukuba sejele kanti kunezinto ohamba nazo.